ngasi numida wairang phong hiba tongan ba Manipuri sifong singdigi maru ebi ipaksing khungatcharaga Manipur top channel gi makedigi mayam da share tawjagi ahanbada MLA Rameshorna MLA kharana drug lalon basing yokhatle haina phongdokhibigi matangda MSRC na sumoto case ma lakhotkre hokhiba April gi tang mari the International Peace and Social Advancement IPSA na sinduna Youth for Future haiba team gi makhara Kanchipur leiba Paradise Academy da pangthokiba mahairoi singda Solar Study Lab yenthokpagi thoram chief guest in saru yakhiba Kairau Kendra gi MLA oibadana State Planning Board Manipur gi Deputy Chairman oiriba Laurem Rameshorna thoram du chief guest gi warol pirodana MLA Minister amadi police officer singna thamoi sena thabak tawrabatada drug muthat pangamgani haina phongdokhiba adugi matangda Manipur State Human Rights Commission sumoto case mangasi lakhatkre MSRC na lakhaliba sumoto case asi lamdam sida phongba pauksi Sangai Express Naharol gi thaudang Sanare Park amadi pona phamna singbada MLA Rameshorna phongdokhibu wafam singadu mayek sengna phongnarakpa adu irai line lobuyade Mayai kaba dragna Manipur gi health sector yamna sauna akaiba pirakpa miyoibigi hak manghalakpa amadi tungi yumbirel oigadawriba Naharol gi punsi manghalakpa yabana hiramasigi matangda Manipur Human Rights Commission sumoto case ma under section 12 of the Protection of Human Rights Act 1993 gi case ma lakhotuna draki case asida Manipur gi MLA minister amadi police officer sing kana senai haibdu thidoktuna lokhat pham thokpa thabak lokhotnaba hotnabani hairi hiram sigi matang the Human Rights Commission na lokholagriba sumoto case asigi marik sumna thijinduna draki karbar MLA minister amadi police officer kana senai haibdu khangdoknaba Manipur gi special home secretary amadi director general of police DGP da khankhe loinana lagliba mathang me thagi tangmanga phawbada thijinba aduda phanglakpa report commission na khangalakna basu khangani khre haina Manipur Human Rights Commission gi acting chairman Khaidem Manina lokhalakpa sumoto case asigi proceeding order asina hairi haina su pawsina makhatari Makasa tharak point atopa paukhura namu Zenimski doctor singna masa gi resignation letter Zenimski director da pisin khre doctor singna resign tawkibadagi Zenims ta ana layeng da yamna sauna akai thokle Manipur Sarkar gi makhada run tawba amata ngairaba asauba ana layeng sang amo oiriba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Zenimski doctor teaching amasum non teaching staff sing amadi nursing da tare super ROP satna halu haina demand tawduna lakhibadu sarkarna thaba oina pangthok pidabadagi ngasi ahan boina Zenimski doctor Sani Henmana makoi doctor gi sinphamda toksaragi haina resignation paper sing adu Zenimski director da pisin khre doctor singna masa gi phamdagi resign tawbagi serol pisin kiba asina ana layengi thabak lepkibadagi Zenims hospital ana layengi thabakta yamna sauna akaiba thokre COVID-19 laisat ki luraba tanpham asida doctor singna resign tawduna layenggi thabak lepkiba asina lamdam sigi ana layengi lamdari asauba awaba ma mayok narakpa yana lere pauchi asina phangba pawge matung inadi makhata Hayeng su Zenimski teaching amasum non teaching staff sing amadi nursing na makoi gi resignation paper Zenimski mari leinaba authority da pisinna ba sem saduna leire haidi Zenimski teaching amasum non teaching staff sing amadi nursing da tare suba ROP sana halu haiba maram saba dimana sibu sarkar thaba oina pangthoktuna doctor nursing bu hanthana yengduna namthaduna matam sangna thamlakpadagi doctor singna resign tawbige khongjang asi changsilakpani haidi Congress Sarkar matam ing lisinganiga mapan gi January kun gi nungthul pung ahum makhai taba matam na Chief Minister o ibobina CLO duna pangthokiba cabinet mi phamdasu hauzik Manipur Chief Minister oiribe N Birena IFCD amadi Youth Affairs and Sport Minister oina amadi L Jayanta Kumar Education Transport amadi Agriculture Minister oina cabinet mi phamda saruk yakhi cabinet mi pham adudasu regular appointment with scale to Rims haina Zenimski teaching amasum non teaching staff sing amadi nursing da tare suba PAP kani haidana warep lobus lekrabani heramasigi matangna hauzik Chief Minister oiribe N Birena mayek sengna khangna Zenimski teaching amasum non teaching staff sing amadi nursing da tare suba ROP gi khudong saba phanghandana thamba haibasi aranba thawongni Zenims da tare suba ROP gi khudong saba phanganba
ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯁꯤꯈꯥꯡ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯝꯊꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯄꯦꯄꯔ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯀꯥꯗꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯟ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯇꯔꯦꯠꯁꯨꯕ ROPꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯅꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯅꯤꯂꯄꯗꯃ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ MSF ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯅ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯤꯂꯄꯗꯃ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯛꯀꯤ ꯋꯥꯜꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ MSFꯀꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯛꯀꯤ ꯋꯥꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯝꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯣꯡ ꯀꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯤꯟꯊꯔꯛꯄꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯥꯔꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯎꯆꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ S. Rajan ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA H. Dingona ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ इडुकेशन मिनिस्टर S. Rajan ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯤꯂꯄꯗꯃ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ, ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ,ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯖꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯤꯂꯄꯗꯃ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯆꯦꯛꯀꯤ ꯋꯥꯜꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯏꯟꯕꯗ ꯊꯣꯛ ꯅꯣꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯡ ꯀꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯗ इडुकेशन मिनिस्टर S. Rajan, MLA Dingo amadi atai officialsing angakpa pokhi। स्कूल फिवम येंसिलब इडुकेशन डायरेक्टर S. Rajan पाउमिसिंग फोंदोखिबदि यामना थाक हंथब मोंग स्कूल साबगी थबक चथरम असि यानिंगदब फोंदोखि। लोइनना स्कूल बिल्डिंग असि साबगी थबक तौरिबा ठिकादार अदुना इनौ नौना अमुक सानबगी थबक चथगनि। क्वालिटी कंट्रोल तौदुना साब तारबदि आयन की ओइबा लोखटफम थोकपा थबक सब साना लोखटगनि। माइरोइसिंगना मही तमगदब स्कूल की संगबु यामना किनिंगाय ओइबा मोंग सारंबा दुबो एजुकेशन मिनिस्टर ना निंदा तौबा फोंदोखि। येंगसिन खोंसत अदुदा यावखिबा सेक्माई केंद्र की MLA दिंगोना पाउसी एसिगी वरी सनबा मतमदा फोंदोखिबदि सेक्माई केंद्र की मनुंगदा सब कॉन्ट्रैक्टर खरा पुलगा स्कूल बिल्डिंग असि साबगी थबक सथरमबनि हाइबा खंगले। यामना थाक हंथबा मोंगदा साइ हाइबसि MSF ना येंगसिनबदगी खंगलखिबसि थागतनिंगाइनि। अमुक हन क्वालिटी कंट्रोल तौना अथुबा मतमदा स्कूल सानबगी थबक चथगनि हाइबसि फोंदोखि। नीलपदमा हायर सेकेंडरी स्कूल की फिवम येंसिलब मतुन एजुकेशन मिनिस्टरना कंगला तोंगबिदा लेबा हिंदी हाई स्कूल दा संगदुना माइरोइसिंगना लाइरिक तंबगी थबक चथरिबदु येंसिनखि। मदुदा माइरोइसिंगना कोविड-19 की SOP ngana क्लास चथरंबा माइरोइसिंग पुनमक फेस मास्क सिजिनदुना यामना सेक्शना क्लास तोरंबा उबदा मिनिस्टर स्कूल अथॉरिटी ओजासिंग मदि माइरोइसिंगबु थगतपा फोंदोखि। मिनिस्टरना माइरोइसिंगना फेस मास्क अमदि हैंड सैनिटाइजर सिंगबसु खुसिनरमखि हाइना पाउसिना मखातारी। लोइसिलपॉइना अतोपा मरुइबा पाउ खराना कादा थौबाल की जनरल सेक्रेटरी सिंथालाई श्रम पुलिसना फजनखिबबु इमालुपसिंगना यामना कना कंडेम तौरक्ली। लुखौजी जौद्र केस हायर कोर्ट अपील चलू हाइदुना ngarang ayuk pung 10 ताबा मतमदा निंगोल क्लब हाइरोक अमदी कादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट कमिटीना सिंदुना हाइरोक पार्ट 2 दा मयाई लेकाई थौबाल डिस्ट्रिक्ट सिट एंड प्रोटेस्ट पांथोखिबदा अचौबा थौदांग लौखिबा कादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट कमिटी की सेक्रेटरी जनरल सिंथालाई श्रमबु प्रोटेस्ट लोरबा मतुंगदा मसिंग यामलबा थौबाल पुलिस कमांडोना मसावगी मयुम हाइरोक पार्ट 3 संप्रा थोंदगी फगतखिबगी थौंग अदुबो लमदमसिगी इमासिंगना अकन मोंगना कंडेम तौवे हेरि। हिरामसिगी मरी लेनेना ngasi कदागी ऑफिस दा पांथोखिबा पावगी मिफम अमदा अपुनबा मणिपुर कनबे इमालुप अमकेलगी एक्टिंग प्रेसिडेंट इमा मेमना पाउमिसिंगना फोंदोखिबदि इमालुप मयामना जौ केस अपील चलू हाइदुना मखल मखाक्यागी प्रोटेस्ट तौदुना लागली। इमासिंगना मणिपुर की गवर्नर मिनिस्टर स्पीकर मिनिस्टर सिंह MP सिंह MLA सिंह पॉलिटिकल पार्टी सिंह मेमोरेंडम पिसिनख्रे। मसिगी मथक्ते असेंबली दा थोमजिंदुना द्रकी वफम असेंबली दा खनबियु हाइदुना इहौ संगसिनखि। मफम क्यादा वखत मिफम ह्यूमन चेन सिंगु क्या पांथोखि। पुनमा असि था अहुम हेना प्रोटेस्ट तौरब फावबदा सरकार असिना तासिनदना लैरि। अदुगा ड्रग ललोनबसिंग सैराकपियु
ड्रग केस हायर कोर्ट अपील चलो है खोजंग चंगसिलीबसिंगदा पुलिसना ngami haiba matagum hekta phajinbasi pangdabagi lisane Sintha laisram fagatkhibasina ihau namsinba ngamloi ma khudakta thadokadabani sit and protest sinbagibu police na lusingbasinggi mayumyumna sangduna thiba madi banner plate card sing munduna pukibase angakpa pui haiki Ima memana makhatana phongdokhibani ngarang phaba lakhiba police na phongdorakpada nakhoigi plate card CM pham thadokpiu haiba wahi ado Facebook ta Sakhairakpadagi fagatpa lakpani haina phongdorakhi CM pham thadokpiu haibasibu kayamuk yamna kaibo phamno sakar asigi mayokta pienrabo wakat amata haiba yadrabadi sakar asibu miyamgi khanba sakar oiribra war on drug haiduna lauraga drug ki case ta sienaba marueba mising thadokraba phawba appeal satlu yadabasi miyamda utsaibani drug karbar tawbusingi mayokta imasingna hanmaletana khungjang kya sangsinki gani haiki Loshilapona topa maruiba pau khrana Sanatun misi ki lambi thingduna ban chatakre Rims te MBBS manga suba semester tamliba Sanatun atopa misi gi asumba lana langjun puthokpiu haiba demand tawduna Justice for Sanatun atopongi makhada ngasisu khurai mekeda lambi thingduna ban chatakre ngasi yuktagi khurai thaudam laikai thangjam laikai lamlong na singba mapham kyar miyamna lambi thingduna asat awok sing thingki maru oina khurai phawdokpa yab mapham sing Telepathy area, Hapta area, Soibam Laikai, Porompat, TV, Tower, Nusing Mumhamsing Imasing, Lambi Mad Pamzinba, Uwa Pasinduna, Satok Tawusing Tinki. Satakiba Kongzanga to the house of Paubi, or in a deep palm, the big Tawdo Topagi Pang, the Hennes Powerman and Makatanas phone directly. Amasamiamsi India COVID-19 update, a handboy and a man, Pizaram, a document Mami Pine or Evatanza have the Yorkshire. Laiba asida hokiba pung kun ge mari da COVID case lak amaga lising kun ge taruka satret ke marf gu mapan thenakre ngarang dagi amuk hengala ibene mem COVID-19 case India asida laiba asida COVID case nomo gi hengala paga loina na haujuk phawda laiba asida COVID case khangwang wang khalaktuna state khara dadi maru oine state nipan dadi kiningai oire Hokiba pung kun ge mari da laiba asida COVID case lak amaga lising kun ge taruka satret ke marf gu mapan positive oire Masidana tana hokiba pung kun ge mari da miyai satruka marf gu manga laikidre haina agency ki pauna hairi leba asida hauji COVID case wongkhalagli bising asigi manungda Maharashtra Karnataka Chhattisgarh Delhi Punjab Madhya Pradesh Gujarat sing bakya yauri Maharashtra gi Public Health Department na thokiba serol da hokiba January thada COVID case lising ahum phamki January thadana lising mari oiki haire na su paw sin makatana su phondorakli Loshilakpoina topa pawna mya Manipur University Kanchipur Imphal mai circular notice ma thoe ngasitang ne pan April gi English ni kun ga mathoida tholi bidi mem authority gi makai de tholakpa BBOC student ama BBOC 5th semester gi examination tang taruk thamari English ni ga kun ga mathoi room number na 437 lecturer hall number 3 of the new social science block 3 floor da marksi COVID-19 positive oiba thengnare adukana adugi same room da adugi examination da phanghiba miyoi singdu masamathan week amamuk self quarantine tobiyu haidi amasum all the employees and students are requested to maintain SOP properly haidi ma'am aduga professor W San Babu Singh register no khuya pira thadorakpa circular notice amana makhatana phondorakli yamna mak nuaitab lebek thiba pawmane amasum pawsi lusila poina Manipur gi oba COVID-19 update ma'am na pijaramgi ngasi numida warangi pung manga phugi oba update ta ma'am yamna mak lebek thibini Manipur nomo gi COVID-19 positive oba gi sangsi hengalakli ma'am ngasi su inau nona miyoi taraga taruk COVID-19 na positive oi tara taruk si tharaga lising kun ga mapan ga samri ga humpu go humdoi sure aduga mi subno gi mi ahum kha COVID-19 dagi negative oiduna recover tokre marks tharaga punmani recover tokiba miyoi masing si lising kun ga mapan ga subnagi amani aduga hauji active case ta aduga mat hengala imyam positive oibi masing ji hengala panina active case ta miyoi marf ga tare lairi general population gi humdra ga taruni CIPF gi tarama thuini aduga ngasi su laibak thibidi gi COVID-19 na miyoi ama laikidre mark tharaga apun boni laikidaba miyoi masing si sahum ga humdra ga manga sure aduga hauji state si gi oibi recovery rate 98.43% adugi matik mem recovery rate si hengalagli CRM hauji kunadi matanga solutions again thank you